strane kod video. Dobro je. Što ovaj dik? A da, može proći, pošto je Marmero, jeste. Next, please. Šta je ovo? Vince Lestrade. Pa jebote, pa čoveče. Ovaj je bio Jacksepticeye. Vidio ovo, čoveče, ne možeš vjerovati, bio Jacksepticeye. Šalim se, možeš vjerovati. Šta je tu velika stvar, bio ovaj lik u Jacksepticeye, sad ja govorim ono nešto jebte, manje. Koji sam ja like. Boston, ček, je li Boston ono u ovoga koleća? Ne koleća, sorry, ovoga Impor. Ne, ovaj je u Republika. Joj, jebote, ne znam ništa. Republika. Boston, bio sam u pravu, mislila sam već da jesam. Nisam htio bez dobiti onaj, kako sam ga zove, no... ne znam. Uglavnom, bit će puno terorista ovdje. To će te malo tučno, ali... Otvori se i baš ono ti budeš na tom mjestu gdje to li svi rokom, čovječe. Pa jebote. Po mom mišljenju ove slike nisu baš iste, ali ipak ono. Slične su. Čekaj. Ona rekla 6 months. Okay. Wait. I come to work. A da još im ne treba. Čekaj, za svaki slučaj ću vidjeti dobri stan. Lord Naz. Prolazi. Lord Štorcka, Greatest Country. United Federation Shingleton. Ma nije Shingleton, kako? Ili Shingleton, jes Shingleton. Vidimo šta se ovo će raditi. Saurus Andrius, da vidimo je li ovo pravo, jes, može proći. Dođenja. Pa jebote, pa šta ufaš, prošao si. Jo. Publija. Sranadi, šta je on Republika? A mislim da nije Sranadi iz Republike. Da li? No, nastavimo mi to vidu. Šta je ovo koji je ovaj lik? Shingleton. Duration of state will be 90 days. Ok. Koji si ti like? 90 dana ostaješ. I ako niste znali, ja mislim da možete gledat ove Document Entry Permit. Da, vidiš, možete i to gledat, ali to vam trenutačno ne treba, zašto će oni uvijek ima isto, zašto još niste došlo do tog gleda. A sve u redu, doviđenja, malo si gledao i ajde, meštano. I što ga ođeš, šta on radi? Majke ti, sa ovaj ruki te. Marmero, da vidimo šta je ovo isto, ja si se već vidim. Vostok Peter, ovo slika mu ista, mail. Što je ovo Marmero, jes može proći. Čovječe, vidite koliko još vremena mi ima. Meni, please be kind to my wife. Pa jebem ti me. Ovako vidiš, Marija Grozinska, ona je True Gloria.
Ček, je li? Je li True Glorians? Ne vjerujem. Ali jes, da moram zapamtiti da se radi True Glorian, još ona neki. Ovo je ta slika. Ma da, jest žensko si, ma je mršuk tamo u... What is this question? Sad mene strah ako ja nju pustim. Ne možeš pustiti. Jer što nema isti. What is this question? A ja mislim da ovo treba biti kraj epizode, ljudi moji. Hvala što ste gledali. Znate kako sam ja dobar ovdje. Jebote, vidiš. Pa nešto će nam ovo ništa. Ali ostaću hit. A ne. Sleep. Eto ga, hvala što ste gledali ovaj video. Doviđenja. Pa ne, da, doviđenja.